ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha fast inomali mami sisendleleni lapha sithola i-call out ukuthi ayikhona kune-aircon engasebenzi kahle somewhere somehow futhi nami ngina mangama ngisekuseni lana it was around 1 cause gcale sawulungisa i-aircon enye somewhere ngale ngasegreen ngiyakwazi egrill mara selinye ilokisho encane mara izinto ezenzeka lapho ungathuka nokuthuka zidlule ezenzeke e-Alexander bathi i-aircon yalana ayisebenzi kahle mali mama wafele wasolela le outdoor unit lapha niyambona sekabamba amapipe ufuna ucheck ukuthi izikhipha mina ngivele ngasolela ukuthi yazini le-aircon leni ishoda ngegesi I think somehow ivuzile hayi mali mama washangilalela lapha ngathi hamba sona urefile fast enhle kumali mama mele ngasamvezi kuma-vlog cause nina every time angimveza niyamsabawela and nazi kahle ukuthi ushadile kanti azanke nayibona i-vlog yomshado wakhe enhle kumele ngiyishere futhi lapha niphinde niyibone bacinisile mabathi nina nithanda uhalela izinto zabantu kahle waye ningazifuneli abantu bena abasingile nithanda ufuna abantu babantu and ngiyazi ukuthi bakhona abantu abasingile abanifunako nethi ukuthi anibafuni nifuna laba abanabantu cause nibona bayenzela abantu baba izinto ezihle since ngaqala ukusebenza nomali mama kasengasebenza kabuhlungu kangaka abalungwini yo ngiyasesenigada ababhova abayi-3 ngathi abatsheli ukuthi heyi bangayenza imistake kule ekhona niveleni bahlephule la mapoti ngithole sengime ngifrizile lapha ebhakini sengisaba nokukhohlela ngizathi ngiyakhohlela le nje icabanga ukuthi ngiyayithuka ingiredi le bathize ngizoyilanda next week bo ngipha yona siphela lezi nje lezi ezisona zihlakaniphile guys niyazazi mara and rasdurini zithi ikomcake le nje leni ungakhona ukulusa ngayo imbuzi ngesingisi bathi ama-Dalmatian dogs baba izinja zokuzingela-ke lezi-ke plazini ispringbok ziningi abazongibona kahle la belungu uyozingela ubusuku nemini and rayidura ithi ikomcake mfana iphaphi lakhona lihamba lapha kubo-4,000 to 8,000 mangabe vele uzifunele enkulu leyo ithenga ngabo ma-20,000 mangabe ungikhola ambogugula-ke kugugula ubona plazini abayongipha yona umfazi ngiyenza shona ukuthi ibhiri amanye amaphapha amaningi kakhulu ningamangani lapha masenginemali nithi ngithwele dololo next ngizabe ngizifuyele kahle mangathi uyabhekisisa lana e-South Africa ama-idea wenza imali maningi kakhulu just that kuthi thina siyavilapha wonke umuntu macabanga ufuya inkomo nembuzi nezimvu kuphela and icabanga imbuzi eyi-1 ithengisa ngabo-1.5 to 2,000 bheka le njalo ukhona ukuyithengisa ngabo-4,000 to 8,000 imali engakanani mara nazo lezi zinja ziyanuka ngizolunga kule bhizinisi engithi ngifuna ukuyivula yo sijezi lami linuka izinja phu size masihamba lapho ku-N11 sakhumbula konje mani kunye-G3 farm ngapha nerespecte endlalanyana sathi nathi singene siyothenga inyama sibone ukuthi angeke siwona and ngile nganicocela nge-G3 before guys niyakhumbula mara ngintshela ukuthi e-G3 bathengisa inkomo imbuzi izingulube nje i-livestock yonke banayo lana nanoma uphethe inkomo ufuna ukuthi bawuhlabela yona uyayimikisa lapha bayihlabe nokuyihlaba and njengoba kuyi-weekend yamagwabo sona baningi ngabafuna imbuzi zokuhlabisa-ke gijimela ne-G3 na fast before ziphela ngasikudala ingoma iyagoduka lapha kuzabe kufuneka nenkomo ziyatholakala lana sibawanizeni madoda nizokuthenga inkomo fast asifuni ukuzithola sesidla nga-4 lapha nesitshela ukuthi sishebo sihlaye nomali mami lapha sivele sazibamba ngale special abanaso kula malanga lapha ama-pork chops we-2.5 kg na lapha nesitshu se-2.5 kg all in all siphume ne-5 kg yenyama engulube lapha nethi nge-350 kuphela kahle inyama engulube iyathengeka yo sengibonile next time ngiyoyenza ibhrayi lana ngiyothengela inyama engulube kuphela ngiyazi nge-500 bonke abantu abayi-20 bodla abasuthi entini yobheka le nyama ukuthi ingakanani simara nami sinomali mami sinomhobholo yo inyama engaka ngeke sizisiyicede nokuyiceda mara sithengise ukuthi angisho kune-special sale nyama kula malanga mara yazini siyofona ushingwenya ngeza utshayisa immediately emsebenzini ma ngezwa ukuthi siphethe inyama engaka ningathi anginiplaganga-ke nge-special senyama nama-deliver akhona around Doronkop, Middleburg, Witbank ne-Diepsloot nasethembisa i-Diepsloot ngisho leni esegauteng nethembisa ngisho leni esegauteng lana kuhlala khona uDJ Shimza naye kumele afake ama-order lapha niphekele le nyama lapha ehangout fast bese sesindlela lapha siyikhombe kasi manje sisiyazibuza ukuthi kahle le nyama lesiyibhraya ngani cause asinawo amashumo okuthenga i-charcoal phela lo mlungu akabhadalanga lapha masiceda ukulungisa i-aircon thize uzobhadala after 7 days manje ngiyazi-ke ukuthi ma ngiphethe umali mami ngiphethe indoda amachinga mfana uvele wabamba omunye short right fast but hayi mani ngelinye ihlathi-nyana la linenkuni asambe sotheza lapha siyobasa lezi nkuni zibe namalahle siwona kahle lana se-dumping site nyana yo mara lezi nkuni esize kizo lana ngibona ukuthi zizovutha lezi sogcine sesibasa nezihlahla ezingabaswa nokubaswa niyazi mara ukuthi iy'hlahla zikhona ezingabaswa guys but ongazibasa ezinye izihlahla uvele uzibangele umxhaga impilo yakho yonke somunye beyakhompera lezi hlahla nabafazi but kunabanye abafazi abathathwa angamthatha lana uzibangele umxhaga impilo yakho yonke kunenye ivideo yakhona into engiyihleke yona mara there's no way ukuthi ungaxhaga as long you are using the link and the promo code on my bio yazi ukuthi mosima usebenzisa le link yami ne-promo code uzotholela i-50 yamahala and noma isikhathi se-World Cup mfana ukuthi kuyenziwa amashumi kulula kakhulu cause ibhola lihlezi lidlala everyday fast bese sesicedile ukutheza lapha sesihamba mangithi xa nali le M3 liyavela nalo lizotheza kahle baningi kakhulu abantu abasaziko lesigodi lesikuthi kutholakala izinkuni la